Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Katofi. Unapozungumzia upendo, upendo ni kutoa. Upendo ni kutoa. Unaweza ukatoa muda, unaweza ukatoa pesa, kitu chochote, lakini upendo ni kutoa. Na ndio maana Mungu alipoupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili aukomboe ulimwengu. Kwa hiyo unapozungumzia upendo, manake unazungumzia kutoa kitu chochote, iwe ni muda, iwe ni nini. Sasa kama kuna mtu anasema anakupenda hapo atoi, yaani atoi muda, atoi pesa, atoi kitu chochote, huyo hakupendi. Tafuta tu mwingine, kwa sababu upendo automatic ni kutoa. Sawa? Na ndio maana Mungu, kwa sababu anatupenda, anatoa. Kwa lazima na sisi kama tunasema tunampenda mtu, tunampenda mwanamke, tunampenda mwanaume, lazima utoe. Kama unapenda kitu hapo utoi muda wako, utoi pesa, utoi nini, hicho kitu upendo. Kwa hiyo unaposema upendo automatic ni kutoa. Ubarikiwe sana. Amen.